isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo a Janice. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawisakmet a nagsurat tapnoy nakibinglay toy pakasaritaan ti biyag ko a madama a pagdaldalanak. Namamok ni Harold iti maysa abalay pagiinuman wenno resto bar. Dua atawan metten tinapalabas manipod nagamammo kami. Ket gapo ta nakitak ti kinasingpet ken kinagaget na sinong batak adagos idi nagaram kanyak iti likudan ti kinaaddan asawa na. Wen Miss F, addan asawa ni Harold. Saan lang adayta? Adda payan maysa nga anak da. Isu na laeng tasigon ka ni Harold, agtalo atawan da kanon a nagsina iti asawa na. Ngem kitdi, adalatak komunikasyon da, gapu iti anak da. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Hello, honey. Anyang oras kang madismisita? Hello, honey. Ag-overtime kami ita. Ado nga min ti report anasken nga ilagpas mi. Ang mga numarabyanak nga agawid. Kasta ka di? Wan, uray umunakan ton nga agawid. Okay, umunag to nga rudan nga agawid, honey. Sukunan kan tulahangan inton madismiss ka. Sige, honey. O sige, awagan naktulad ta nga rudan, honey. Bye! Pabuludan dakpay man iti kwartayo, mama. Naibusanak ngamin. Awan allowance ni Clarence ang mapan ag-eskwela inton bigat. Nay, apa ay awan inted ni Harold nga allowance na ay. Naibusan Ay kat dumawat ka manin na. Anya nga iti serserbi na agtrab-trabaho, no di namat may purwakan ti anak na. Aw-awagak itay, ngam busy ti number na. Intex kumatkit din imbagak nga awanan ti allowance ti anak na. Ay wala, rabang nalaang matkat nga ibagam kankwan na. Iti kasta, ireserbahan na. Sana mabalin nga yalang-alang na ti responsibilidad na kada kayo nga kina. Umay ka na, honey. Naidasar konti pamigatanta. Aggidan ta namangan. Wan, honey. Umayang ko man. Anya nga itiinlutom apamigatan ta, honey. Nagprito ak iti itlog. Sakto naglambong iti tarong kanugot ti kamote. Isaw-saw tayo iti bugoong at dasili kan kalamansina. Wow, nagimasan? Launay Mala, agtugaw kan tamanganta. Sige, honey. Mang timpla ak labiit iti kape. Siya ako, honey. Agtugaw ka latan ditan. Tas siya akong tagtimpla iti kapem. Sigurado ka? Gatuwa na. Apay, di mo kaya tapagserbian ka? Ay, kayat ko Mala, agtugaw ka nga rudan tas siya akong agtimpla iti kapem, honey. Sumango kan iti lamisahan, taggitantan amangan. Adto iti allowance ni Clarence, Regine. Sinubra akon, tapno umanay aging gainton agsweldo ak tumanen. Agyaman nak, Harold. Awan rumbang apagyamanam, ta obligasyon ko matimangted idanak ta. Okay, kumusta matin ngayon ni Clarence? Kaasi ti Diyos, okay laang mat. Iso na laang ata adalat tadag iti gundaway abirukan na ka. Pasensya kan, Regine. Amumat nga dan ka din na kita. Agsarsara ka naging inawag ta, gapulahang itanak ta. Okay laang, Harold. Saan ka matkat apilpilitan nga agsubli kada kami? Ti anak talaang matipagsarasaritaan ta, saan ka di? Aywan gayam, adda family day iji pagadalan da Clarence inton Biyernes. Family day, kunam? Wen, masapul nga umatendar dagiti parents. Isutimay sa akid daw ti anak mo. No kasta, okay lang keng kang agkuyog tama pa niya pagadalan da?
Katuan, apay kit din asaan? Kan may sa, maan-ano ngay kumakit agasawa tamat, saan ka di? Uwan mo't kiti Amumat nga ipaay ko amin, basta para iti anak ta. Sa bagay. Sige, tay pakadak tupay kini Janice. Umawag akto no makaumayak. Okay, sika ti makaammo, Harold. Ti panunutom kumakit ti anak ta. Para kan kwa na day jeng aldaw. Sigurado anam namaan na nga umatender ka. Iso apa nga asim, tadi mo paayan ni Clarence. Nasapa ka mo't abimangon, Harold. Wana, tawan ka mo't ni ti abay ko, iti nariinga. Nasapa ak anariing, taad da online meeting ko. Agluto ako man iti pamigatan ka, ngam bimangon ka matan. Agkapay-kapay Itimplanak man nga rod, honey. Sige. Nakapimpintas ka talaga. Anya? Ay sus, bolero ka mo't talaga niya. Saan man? Pudno ti bagbagak, promise. Janice, honey. Agyaman na ka. Iti anya, Harold. Iti ka na ayon na panangaw-awat mo kanya. Agyaman na kitikin naman nakaawat mo. Awan anya man na, Harold. Ar-aramidat data, gapo tayo ayatan ka. Ay, ayatan ka mat unay-unay, Janice. I love you. I love you too, Harold. Hello, Harold. Hello, honey. Mabalin ka di asukunan na. Rush hour ngamin ita. Ang mga numarigata nak amakalugan kat marabyanak nga agawid. Ha? Ne, sa dinudayan mo aya? Adaak pa ang dito office Sika ngay. Amgwa, adak pa lang diti pagadalan da Clarence. Madama pa lang di program para iti family day. Okay. Kunak ano nalpasan. Saan ba? Kadom ka di ita ni Regine. Wan, ang di kagdanag na para lang mo ito iti anak mi. Awanin sa bali ang makagapo. Okay. Malmalpas magkiti na. Mabalin ako na pumanaw. Urayin naklitan, tasukunin kan, honey. Saanin, Harold? Ag-commute laangan. Sigurado ka? Wan. Awan rumbang apagdanagam, takabailak ti bagit. Mas kailangan na kati anak mo ita, Harold. Janice. O sige, agkita tanto laangan iti balay. Agyaman na kitipan nakawat mo, honey. Di kagdanag. Agawid akmot lang nga dagos. Abaman amalpas ti programa. Sige, agan-anad ka. Bye. Hoy, Janice! Ni, sigamot gayang friend. Ada ka di ibagbagam? Ay, wow! Kaano ka ba yan nagbali na tulang, abir? Kat no itay kapay nga ay ayaban. Ha? Kaslawan balak mo nga gawin na. Ha? Ay, iko ha. Ay, sus! Apay! Nagapa kayo ka di manen kini Harold, ha? Saan mat? Sigamot. Tila man madmadlaw mo. Ay na, di na kun maalilaw, friend. Amok, ni Harold man ti makagapo, no apay anak adayo manen, tinakaiturungan ti imatang mo. Saan na niya? Banog ko lang siguro dito, friend. Os, atoy, inyalaan kay ti kapem. Agistorya hakit din. Amok nga damanin parikot mo anya, Family day ita ti anak ni Harold. Katata ni Harold itay di pagadalan da Clarence, kasta ka din? Wan. Kadwa na ti ex-wife na. Katsi ka, at ka dito office na naka-overtime? Sa anak matkit di nga agim imon wano agselselos. Amok mat ti pagluglugar ha. Nga? Di nak mat siguro mababalaw, friend. Angam na maminsan. Damdamagak iti bagik. No deserve ko ka diti kastoy a sitwasyon ko ita. Ay, ayatam ni Harold, saan ka di? Wan. No kasano ti panagayat ko kini Harold. Kas jay mat ti kinapatag ti anak na kanya. Isu nga rod amas pinilik ti mangawat kan kuana ngam ti masaktan. Bilibak nga rod kan ka, friend. Saan nga amin na babae kat kabailan ng aramidan ti kasta? Musyak laang, amangan no. Basta, kasladyak kabailan tal aramidan, friend. Nasingpot ka ngamin unay.
Iso na lang ang tanong minsan. Makabanog mo ti kanayon ang mga waawat. Mawatan ka, friend. Hindi ka danag. Tadak lang dito eh. Nakasagana dumnaken ka. Amo mo ka din no anya ti oras itan, Harold. Kwa. Pasensya ka na ni. Narabyan kami moten. Impasyar mi pa kami ni Clarence. Mi, kunam. Wen, kaduak ni Regine. Sa anak akas to'y gaputan narabyan ka. Ti kanyak lang. Nag-text wano imawag ka kumamat. Iti kasta, amok no sa dino ti ayan mo. Pasensya ka na ni. Aklo na kabasol ko. Nalipatak mo't ngagpayson. Sorry Ikari ka saan na maulit. Agin enjoy mo't ngamin ni Clarence itay. Iso asinabayak. Diyak maten nalagip ngagpayso tinag-text keng ka. Nag-enjoy ni Clarence wano si ka tinag-enjoy. Ha? Amok naragsak kayo kas may sa pamilya. Mayat siguro ti kikibinan nyo kin ni Regine. Agraman ti anak yo. Janice, di mo iraman ni Regine iti saritaan ta. Nila ang Clarence Katya, asino akan kakabayatan anaragsak kayo atal nyo, ha? Asino ak, Harold? Sorry, honey. Diyak ing gagara masaktan ka. Wan, ngam nasaktan ako, Harold. Panagriknak ita kat awan lugar ko kan ka. Ket, anya ti kayat mo. Talikod aklatan ti anak ko. Kasta ka di. Saan? Ngam kayat ko laang mat amarik na anapatagak mat kan ka. Saan analakat ti sitwasyon ko? Amom day ta. At daak ditan, ngam sapay la ko mata mapanunot mo mat ti sitwasyon ko. No saan analakat ti sitwasyon mo? Saan mat analakat ti agayat iti tao akagudwala ang ti kabailan nang ipaay? Janice! Ang subli ka ditoy! Janice! Ni, anya tir aramidam ditoy. Rabiin Mabalinti umunag. Kat umunag ka Agyaman ka. Nagapa kayo kadimanan kini Janice? Iso nagawid ka manan dito'y balay? Amumat nga awan sa balya papanak. Saan ka di? Aywan, ni Clarence. Sa dinutayan na. Itay pa'y anakaturog. Kasta ka di. Sige, bayamon. Di mon ringan. Dito yaklatan sala sa maturog. Okay, no isuti ko nam. Di iso. Ang mga no da istak mo nga arak dita. Kaya't ko ti uminom. Mangkita ka iti ref, ta isaganak tipungan kan ulas mo. Sige, katagyaman ak, Regine. Awan anyaman na. Numabisin ka, ibagam laang, ta isaganak ti kanam. Nabsugak pa'y matkid uminumak labasit. Pagpaimas iti turog. Okay, si Kanti makaam mo ang mangala iti ref, Harold. Dito'y tan agumatang iti sapatos ni Clarence, Harold. Sige, sapatos ka dilang, hindi katangan ta. Awanin ta duma. Mabiit laang, takita akman ti inlistak. Mapantantupay gayam iti ayan dagiti school supplies inton madamdama. Naibus nga minan ti papel ni Clarence. Okay. Harold? Oh, Auntie Feli. Regine? Naimbag nga orasyon, ante. Ti amok kat ni Janice ti kadandan nam ita. Ang amapay ngay ada kayo matinagkuyog. Ha? Ay, kwa. Siyempre, para itanak mi, Auntie. Nagadumat ti ginatgatang yun. Wan, Auntie. Puro ay ayam ganbado. Naguray ka. Masikog ka ka di, Regine? Ha? Ay saan, ante? Bilbil ko laang dayta. Wan, ante. Da kayo kindi mat, Auntie. Tila madmadlaw yo. Umay kayo kindi. Tayin tayo man ag merienda. Nasayaat ba ta simbang padkan, Janice? Ada na patay kapag saritaan ta. Anya dayt na, Harold. Kwa, Anya dayt ako na. Ibagamon na. masikog ni Regine. Anya. Ne. Anya ti kayat mo asawan.
Sorry, Janice. Ngamsyak ti amati si Kugna. Nailawaan kami dinagawit ak ijabalay. Ayok ka, Harold. Manlulukaw! Janice, denggan na kumapay. Pangasim. Pustan, jakon kayat adenggan ti palawag mo. Kunak man no kunam nga awan kayon. Kunak man no kunam adimon ay ayatan ti asawam. Ngam apay anaaramid mo ti kastoy kanyak. Apay, Harold. Janice, Manluloko ka. Manglilipot. Cheater! Janice, asawak ni Regine. Nagkasar kami. Kat, anya kumaitano asawam ni Regina? Kaputa asawam, maaramid mo latan ti kay kayat mo. Saktan naklatan kasta ka di, ha? Anya ak nga ruditakan ka, ha? Pampalipas oras mo lang kasta ka di. Saan mo't nga itigasta? Amumot nga yatan ka. Ay ayatan nak, ngam di nakabalan na pilyan. Janice, Talo atawan tan nga dandan na. Talo atawan matan nga gan ano sakit itanam. Kat ita, adamanan anak yo. pasensya ka, Janice. Sorry. Saan nga umdas ti sorry lang ang itinaramid mo apa ng loko kanyak? Nagsakit, Harold. Nagsakit. At dayta ka man ako na akong Janice. Nakalidliday ka manen. Umisim ka mat Among kadi atunggal aga pa kami kini Harold. Katagaw awit iti balayta kini Regine. Wen, kasla malagip ko anay bagam idin kanyak ti may papaniti dayta banag. Gapo iti dayta. Adamanan parikot nga insang bayday di Harold. Ne, anya tiket mo sa wen? Masikog ni Regine. Kat ni Harold ti ama. What? Dayta ti kinapudno apag saksakitan tinagam ko ita, friend. Jakon amunoan niya ti aramitek. Ay ayatag ni Harold. Ngamkas laawan mat lugar ko iti biyag na. Amin a kwarta na. Amin a responsibilidad na. Mapmapan amin iti pamilya na. Siyak amin dagas-gastos iti pag-abangan mi. Amin abil iti danong kuryente, groceries, kanda dumapay. Siyak amin. Romnes! Unay matlakit din ay tigasgasat ko anagay. Unay matlakit din apo. Amok ngay ayatam ni Harold. Angam kita ang man ti realidad. Amirisa man ay impang friend. Gerald, Saan nga umdas ti ayat laeng? Kita man. Saan ka apantay iti dayta relasyon? Practical itan ti biyag friend. Sikan ti mapupukawan as imumulagat. Iso pang nga asin tagpanunot kan. ang kasanuno ay ayatin nakpay ni Harold. Saan nga umdas ti ayat-ayat? Naawan mo't makita nga aksyon na para kan ka. Agas man, tatunggal aga pa kayo kat agawid gayam iti ayan ni Regine. Iti dayta nga raramidan na. Saan kan anapatagan ko na? Ngamin, awan respeto na kan ka. Iso asakbay amaladaw ti amin. Sinaamon da dyan lalaki. Ngam ay ayatag ni Harold. Among friend, numaminsan, ti panagayat, wano pa nang ipatag iti mismo abagim, kat narigrigat pa'y nga aramidan, ngam ti agayat iti sa bali. Friend, di ka agbalin na bulsek, kapulang iti panagayat mo iti dayja Harold. Among kadi, akat katawaan na kan dayja Reginita. Di mo itulok ang masaksaktan ka, kapulang iti may maysa alalaki. Nagato alalaki dita. Saan mo a-deserve ti masaktan, friend? Ayat mo ti bagim Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas.
Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita kat manipod kanipagayam tayo ayoli. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang tamapili yumat nga idrama to'y pakasaritaan ti biyag ko, kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan ayoli. Naawisakmet ang nagsurat tapnoy nakibinglay tinagbalin apadas ko. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti ag salaysay. Nakaring ka pa yung magayang bakay. Tiyan mo kat nakaturog kan. Sa dino tinagapwam, Edward. Ay kat iti trabaho ka. Sa dino pa'y gumangay. Nag-overtime kami. Among matabiyernes ita. Iso nga ado, ti marami di opisina. Nay, dawag ko. Sung batak labit bakit? Mutoy dita, cellphone! Nay, apay nga inagaw mo ti cellphone kanya. Daytoy ka diti ko na matrabahom, Edward. Daytoy ti ko na nga in-overtime mo, ha? Ha? Ay, kuha bakit? Danggan na kumapay mo ta. Di mo pa'y kami mauwatan. Ano di siya paawatan, ha? Ti pa nang agad na ititanggid mo? Ti pa nang iti-text na ken ka, ti I miss you, kan I love you. Wano, tilatawan yung adwa na ko holding hands kas na kadi. Yuli, ite. Agsawa ka, Edward! Agsawa ka! Ustulan na bakit? Ustulan na! Aklo na. Nagbidutak. Sorry. Yung mamating ako mga kanya. Nailaw anak lang. Ngumkid di si kate ayata. Lupod no asyat tay ayatam. Apay nga rod nga iso ti bas pilpilya mapagawitan. Kalpasan ti trabahom. Apay asakan tula agawid dito'y balay. Kalpasan ti panagragsak mo iti din na day ta babae. Apay Edward, apay! Sorry ka din bakit? Ikaw saan na maulit? Maudin na ito nga ipapan ko itayan ni Ross. Promise! Tiyamok, nagbalbaliwan ni Edward. Ngamsaan matgayam. Taadamanan kalukwan nga aramidan na. Adamanan babae ti asawag nanang. Inulit naman ang tinaramid na idi. Hamok ana sakit ti pagdaldalanam ita anak ko. Angem kas itinakunak idikeng ka. Masapol nga agbalin ka anatipken. Di ka agpaabak iti liday ang mapaspasaram ita. Kang runaan iti amin, an nadam ti tunggal desisyon mo. Di ka kumaagdardara-sudos anak ko. Numabalbalen, saan mo kuman abasta-basta itad ti panagtalagmaw. Nangruna no paulit-ulit metan ti panagpaspasakit ti asawam keng ka. Talaga nagsakit, nanang. Awan umasping iti kinasakit na. Anya taramitan. Ay, ayatagmat nga min, Edward. Ikadya kaya na mapukaw ko ti asawag nanang. Yulay anak ko. Namaminsan, kagurak ti bagay. Amino, oray amok nga aramidin ng tumanan. Kaya't kulat nga ikan iti gundaway. Ada amin ken kaapanggadeng anak ko. Ang panunutam kumamat ati bagem. No bilang man ta masaktan kan tumanen. Awan to kumati sa bali apabasulam. No saan ati mismo abagim matlaang. Isu asakbay nga agdesisyon ka. Panunutam pa'y kumaada imbag anak ko. Nagaduti din na dahil mo, Edward. Saan lang ati panagtalag ko? Inraman mo pa iti kinatal na ti panagbiyak ko. Saan lang aday ta? Pati respeto iti bukod ko abagi napukawan.
Agraman dagiti arapa aptaken adupay. Yuli, Jak amo no mapakawan ka pa'y. Gapo iti naramid mo. Jak amo no maisublipay ti sigud a kinaragsak ta. Jak amo, Edward. mawatan ka, Yuli. Amo ka basol ko ti amin. Nga may salahang ti masigurado. Ay ayatin ka. Katjak kahit amapukaw kay ti biyag ko. Iso pang asim ka di at apakawanan na kon. Nakasagaan na kang agbalbaliw. Saan laeng para iti bagit. No di kat para ken ka. Kan para iti buklen ta a pamilya. Pang-aasim ka di ha. Pakawanan na kon bakit. Ikarik. Saan na maulit. Nalakalaang nga ibagaday ta, Edward. Amok neta. Ang mamati ka kumamot kanya. Talaga asahan na maulit. Promise. Namin ano ka na nagkari. Namin ano akmaten anam ati. Ang amaging kaita. Agsangsang itaklata iti danam. Gapo iti kanayon apan ang loklokom kanyak, Edward. Saan na maulit bakit? Promise. Saan ako nagbabae? Si kalaang tayatak. Si kalaang ti pagawidak. Awanan sa balibay. May salaangan, Edward. May salaangan agundaway. No dadailam pa iti may sa agundaway nga itit ko kan ka. Awanin at talaga. Oh, agyaman ak, Yuli. Ikarik, jak dadailan tintin mo agundaway kanyak. Agyaman ak. Tauray kastuyak. Inikanak pa iti tsansa. Agyaman ako unahi, Yuli. Amok nga ayatom ti asawa manakaw. Angam, amok nga amumait no kasanom. Anasaktan ti rignana. Gapaw iti kanayaw na panagpababae. Nanang, Edward, anakaw, dumungag ka kumamit kanyak. Saan nga abin a tao ka maikan iti maikadwa agundaway? Saan nga amin nga asawa ket kabailan na ti mamakawan, kalpasan ti panakapasakit ti puso na. Isuan nagasat ka anakaw, nga may pinakawan na ka ni Yulay. husto kayo, nanang. Talaga nagasatak. Ngamin, inikanak manan iti may sa agundaway ta asawak. Di mo kumangarod sayangan day ta agundaway, anak ko ah. Taamangan no inton sumarunaw, ay awanton ni Yulay nga widam. Saan na, nanang? Diya akong pasakitan pa'y ta asawak. Saan akong agbabae? Ikarik deta kada kayo, nanang. Nalaala, day tati kayat ko ang manggagan ka, anak ko. Kitsapay la ko ma, tasaan ka laeng nga agpatingga iti saong. Aramidan kan panagnakam dayta iti asawam. Iti kasta, agbalintaw anaragsak ti buklen yaw a pamilya. Ne, lakay. Nasapa ka mag-agriing. Ah, siyempre, bakit? Mala, agtugaw ka ditan, tay sagana kong tipagar mo sa ranta. Anyang itinlutom. Nagprito ak ititlog kan tuyo. Sakto nang ilambong itugot ti kamote. Isaw-saw tayo ti bagoong with sili kan kalamansi. Wow! Nagimasen? Launa ya, bakit? Malala, agtugaw kan tamangantan. Agyaman naklakay Angam, saan mumot ang masapol nga aramidin da ito itinal daw ket? Bakit? Kahit kulang ba't nga ipakita talaga nagbalbaliw akon. San lang nga iti sao, mudikot itaramid. Okay, adakan ka day ta, Edward. Ba nagapagyaman ak unay. Ang kas nakon, saan mo't required nga aramidon ti kasto itinal daw? Baybayan na ko malaang bakit? Kahit ko asulnitan ti ado ang nagkurangakan ka. Ikaring aramidag amin nakabalak. Tapno mapanag nakakatalaga nagbalbaliw ako. San lang nga pare ti bagik? Nudigat para ken ka, ken itibuklan tanto a pamilya.
Agyaman na kadagitoy anatang kan prutas nga injugyo tatang. Awan anyaman na anak ko. Adaw timula mi anatang kininanang yaw. Iso analagip ko ti umay mangtag. Kit, kumusta kayo matantang? Kasi ti Diyos, nasalun at kami matlata anak ko. Apay ngay, asaan kayo nagkuyog kanina nga nagpasyudad? It no pilpilitak ngagkuyog kami. Masadot ka no, may. Ay, kastaya? Uy, nasakit ka no ti saka na. Amumot ti ninanang yaw, sana mahilig ngagpaspasyar. Sana bali tatang. Da kamin tulaangan ti agawid ken ni Edward, apaman ang makawaya kami. Wala. Kaya kumusta mo din nga ni Edward? Talaga ka di ang nagbalbaliwan ta asawa manakaw. Wen tatang, makitak mo't, adun ti nagbaliwan na. Kanayon nakpayon nga ilutuan, ken kanayon ang masapang agriing tang, saan pa yun ang marabrabyan nga agawid. Ay, kat nasaya at mat ano kasta. Ang amnay, di kag sigurado. Ngamen, ti babaero, kat babaeron tulak tanakaw. Narigat ay nabaliwan day tang ugali. Amok day tatang, angam makitak mo't ti sakripisyo na. Bare nga, nupod no ang nagbalbaliwan ni Edward, tatang. Amok ngay ayatem ti asawa manakaw. Ngam na ito'y titandaanam. No pasakitan na ka manen, pang-aasem, tadi ka kuman agbalin amaag, yuli. Wen tatang, amok daytan. Kat agyaman ak iti kanayon apanang palpalagipyo kanyak. Adaitag ko ken ka bakit? Anya dayta Edward? Jaran! Sabong? Para kanya kadidayta? Wala. Mangipalagip ken mangiparik na. Nga uray namin anon adara sa nagbidota. Si kalatate ayayaten ken ipatpatag ko. Ket nakasaganak ang mangipanagnig iti inaldaw at talaga ang nagbalbaliw ako. Agyaman ak Edward. Saan laeng akadagiti sabong? Nudiket kadagiti sakripisyum iti inaldaw. Tapno mapanagnikam laeng ang nagbaliw kan. Ikarik bakit? Uray basit lang nga banag amang paragsaken ka, aramidag. Panagnagak at talaga asikalaang ti babae nga inayayat kan impatpatag ko. Kumusta nga tinapanam ijay syudad lakay? Okay lang bakit? Kumusta mo't nga di anak ta? Pudno ka day ti kunana ang nagbalbaliwan ti asawa na. Siguro tayo sumot isang kaiba ka di anak ta. Ang imbagak king na, saan ngagsigsiguradaw? Ngamen, ti babaero kat babaeron tulat ta. Panagkunab lakay. Talaga nga ta ang nagbalbaliwan di manugang ta. Yaka mo bakit? Nga nga mo tayo. Ang mga no nagbalbaliw kampay ide. Nga binton kwan, agbabae manan. Hay, sigurado nga isunto manan ti pagsangsangitan di anak ta. Ay, unay mo laki di nga minin aya. Tatakatumpong mo laki din iti babaero ti kakaiso na nga anak ta. Huwag nga ron Sa nabali ko man na minsan lang. Saan mo namin anong nga inaramid na? Kadgapoy tinalao sa panagayat ti anak takin kwa na. Namin ano mo na pinakawan na. Maminsan pa'y nga aramidin ako nga ron. Ang mga makabil ko di nga Edward. Bareng ano di nanto aramiden manan lakay. Sapay lakuma, bakit? Sapay lakuma. Tanog kambalay. Talaga siya ako, hindi makalaban na. Oops! Oh. At iti ka bakit? Ay! Agyaman ak Edward. Kaya't mo ti pandisan, tayo palamanan ka. Ay, sige man lakay. Ang basit laang ti ikabil mo apalaman na Diyak kaya tinasamit unay. Okay. Adoy, bakit? Agyaman ak. Kastoy gumakanayo na niya. Natal na tibiyag. Awan gulo, awan sakit tinagam, kan saan tangagap apa. Nagmayat man diri kinasi nga. Katwan mat.
Si kalaang mo't ngamin ti agar aramid iti pakasaksakitan tinakam ko. Ha? No di ka kumagar aramid iti kalukwan. Awan ko mamot ti agbalin aparikot. Basol mo tadi ka mo ngamin makontento kanya. Sorry ka din. Saan na maulit ko nakma. Kaya't kung ipakita king ka talaga nagbalbaliw akon. Iso nga ikatum ka din, di ba nagduado, di ta panunot mo? Apay, Edward! Apay, anaramid mo ti kastoy kanyak! Apay! Yuli. Kunak man na nagbalbaliw kan! Nga mapay nga inaramid mo manan! Apay! Bakit? Dagan ako mapay mo ta. Pangasim, agpalawaga. Awalan ti rumbang nga ipalawag mo pa, Edward! Manglilipot ka! Bakit? Amok akarbangam tagungat. Nga madamot karbangak at umawat iti pamakawan. At luna ka nagbidutak. At pagbabauyak unay tinaramid ko, Yuli. Diyak rampang adinadahil ti panagtalag mo. Sorry, bakit? Sorry talaga. Nailawanak laing. Sapay ko mata mapakawanak bagay. Sorry. Sorry! Tay talaan ka di ti kabailam nga ibaga, ha? Nalakalaan nga ibaga ti sorry ken ka! Nga minsan asik ka ti masaksakitan! Bakit? Sorry ka din Ikarik nga ramidag amin nakabailag. Tapos na maurnos ti amin kadata. Ikarik, saan na maulit? Kat nakasagana ka magipanagnak iti dayta. Isang pang-aasing ka di Pagpakawanin na ko. Saan nga humdas ti sorry lang, Edward? Amok na itabakat. Isang anong nagtuyak. Kasi papakumbaba dumaw-dawat iti pamakawan. Kat sapay lang ko Tay kanak pa iti may sa gundaway. Tapno pa nagdagak ka talaga nagbalbaliw akon. Pangasim. Bakit? Agabrod ka kunam, anak ko. Wala nang umadayo akpay. Baring makalipatak. Maawatan ka, anak ko. Ang sigurado ka din, iti dayta pangedeng mo. Saan nga taan na saysaya at nusulbaran nyo pa iti parikot yung agasawa. Diyak ka muna nang. Angam no ita. Dayto'y pala ang tinapanunot ko a solusyon. Ti umadayo. Ay katsika ang arod, anak ko. No ijay abroad ti ammom ang makaitad itital na ti panunot mo, ay katsuportaran ka Ang amnay, di mo nga rod kumabaybay anti bagim ijay, wan. Nang runa kat agmay-may sakan to ijay. Wala nang. Awan rumbang apagdanagan nyo kanyak. Takabailak ti bagik. Aga brodak, baring malipatak ti sakit nga impay mo. Aga brodak, tapno aginanamot to'y pusok iti kanayon apan ng paspasakit mo, Edward. Pangasim, Yuli. Di kan pumanaw. Diyak lakit ti kabangalan na mapukaw ko iti biyag ko. Kinapod no na. Diyak kayat da ito'y ngaramidag, Edward. Iso na lang, takayat ko ti umadayo. Tapno makapanunutak iti nasayaat. Respetuak dahit abangad ng mo, Yuli. Ngam sabay la ko tadi nakliplipatan kabayatan ti kaadam iti adayo. Nakasagana ka makarami di amin. Mapanagnagaklaang at talaga nagbalbaliw akon. Edward. Talaga saan na maulit pa. Ikarik, di kan pasakitan pa ya pulos, Yuli. Iso pang-aasim tapakawanan na kon. Napakawan kan, Edward. Ngam kasi tinakunakon. Kaya't ko pa ilaang ti umadayo. Tapno makapanunutak iti nasayaat. Mawatan ka. Kanayon ko nga'y kararag. Asapay lang ko
Tadumtang total tao nga itad mo ti si bubukal pamakawan mo kanyak. Sapay lang uma, tay kanak tupay ti gundaway amang ipanagnak at talaga nagbalbaliw akon. Nanang, awanin. Awanin, pinanawan na ko ni Yuli. Pinanawan na ko na sawag. Gonggonam! Nanang, Awan, ti sabali a pabasulam, no saan ati mismo mutlaang abagay anak ko. nanang, Amaw no kasano tinaramid mo apan ang pasakit kan kwa na. aklo na kabasol ko ti amin, nanang. Wan, basol ko na ito na pasamak ka na kami asawak. Basol ko. Dinadail mo ti panagayat kan panagtalag ni Yuli ken kaadakaw. Iso nga anusam kasi kamo laang tinagar-aramid iti laklak amam asakit ita. Kapilitan na, nanang. Ngam ikarigatag tagbaliw. Marami itag amin na kabailak. Tablo sa ari na maulit pa na ito na napasama. Panagdaga kita sawag at talaga nagbalbaliw akon. Iti kasta, sublian nagtumot lang ni Yuli. Danda ni makatawan kumatan dito'y balasiw taaw. Ngam aging gaita, saan kami pa'y ang nakapagsarita ang nasaya at iti asawak. Kanayon nga umawag, kanayon nga ag-text kan ag-chat. Ngam no maminsan, jak replyan. Jak amo no aging gat kaano ti kastoy a relasyon mi. Kasla mabutengak mat ngaminan a mangawat manen ken kuana. Ngamin, jakon kayat ti masaktan manen no bilang taaramidan nan tumanen ti agbabae. Aging galaangan ditoy Miss F, to'y pagayam mo, Yuli. Ken ka pagayam Yuli. Bagim dayta, iso asikamat laang nga rod ti makaamo no anya tinasayaat para ken ka. Naimbaglakit din taawan pa'y anak yo. Amangan no isupay ti maysa nga aglaklak iti sakit gapo iti kasta a sitwasyon yo iti asawam. Tinapatag ita ket pagimbagampay tinasugatan a pusom. Bay ampay laeng nga aglunit ti sugat agapwanan ti panang pasakit ti asawam ken ka. Sakbay amangeddeng ka, panunutampay anaimbag no anya dagiti posible nga ibunga na. Iti kasta ket awan to ti pagbabawyam inton dumteng ti maudi nga aldaw. Alakastan pagayam Yoli, ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengag. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas.
Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Iti daytoy agundaway may samanan asurat ti inta ikanbiag ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket manipod iti maysa a pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan nga idita. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, numaminsan adda dagiti makuna arason no apay nga adda dagiti inna nga agbalbalin ama naging bubukod nga isumatan ti makagapu no apay nga ulpitan da dagiti manugang da. Ket makaaramid da payan iti saan anasayaat adida ammo nga isumat ti mangisadmak kadakwada. No apay anakunak ti kastoy palubusan nakman ang mga istorya iti nagbalin apadas ko. Padas anang tad-adal kanyak nga aging gaita ket pulos ajak malipatan. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Adeta, nalpas kun analinisan ti kusina. Isaronok adagos ti salas. Iti kasta, makalabaak matan. Maragsakan mat siguro ni nanang. Tanalpas ko adagos dagiti matrabaho dito'y balay. Sheila! Ha? Nanang? Ay, naimatan ti buntog mo nga gonggonay. Di ka pa'y nakalinis iyay salas. Kanay, aldawan, aglaba ka pa'y. Uwan ka di, nanang. Parpartakak nga rudan ti aglinis. Iti kasta, daras amalpas. Anya parpartakan. Kano nakabumbuntog ka maglatang agunay. Nanang? Ala. Partakam ti agunay tanay aldawan. Linisam amin asuli to'y balay. On na ti salas. Samon to isaruno dagiti kwarto. Sakan to matan aglaba. Nawatam. Uwan, nanang. Kunaklakit din no maragsakan ni nanang. Gaputan alpas ko adagos tinaglinis sa kusina. Saan matlata? Ay, kaslaki markaro ti kasjay atrato na kanyak. Manipod na gabrod ni Randy. Kasla saanan amanugang ti pangibilbilangan na kanyak. Ar-aramidek mat amin akabainak. Tapno ipatagnak mat kumakas manugang na. Awan matlata. Aginggat kaano nga taaya ti kastoy panagan-anos ko. Tapno umasidig matirik na kanyak. Hello, bakit? Kumusta kan? Kumusta kan kini nanang? Kasi ti Diyos, nasayat kami mat ka ni nanang lakay. Saan nakakadingap apaan ni nanang? Saan mat lakay? Okay aklaang ditoy. Sigurado ka? Wan, kunak lang arudan. Pudno asaan kami pa'y unay nga sidag iti tunggal maysa. Di ka kadiagdanag, ta okay kami laang. Okay aklaang, Randy. Anya nga tanong lumasin talaangan. Iti kasta, saan ka na marigatan kininanang? Agabang tauray ta si digmutlaang di tabalay. Ay, saanan lakay? Gastos laang dayta. Ken maysa, kaasimat ni nanang wag may santun dito'y balay. Ang mga no nakarkaron nga umadayo tirik na kanyak no lumasin ta iti pagnaadan. Bakit? Amo mat ti sitwasyon ko saan ka di? Amo mat nga ulila ako na demang. Iso bayam ka di ngagkadwa kami iti maymay sa abubong ka ni nanang mo. Iti kasta, maya sidag mi tirik nami iti tunggal maysa. Amo ka masursuro naktumadlaang nga ipatag ni nanang, kas manugang na. Nakasingsingpit ka talaga bakit? Nagkasatakunay, kaputa si ka tinaasawa. Big at anak kami suot ka idita. Apay ka di manan May salaang mo't ti makagapo. No apay ngagkaskas-tuyak ka, mariminda. Nay, asino manan ay atidakdak ka matam mari idita. Ay katibwisit amanugang ko, maray. Ay, aglablabas ka man ako na kun maray. Di mo man lamalaplap ng tangiwat mo asumanaw iti agkakadakas. Apay aya akasta ka ni Sheila. Kano awang madingar aramidan na ken ka.
nakasingsing petupay, nakagagagat kaan na si kasupay. Oho. Na, di ka kaagyaman ta saan lata nga nagbalbalew nga uray adan ija abroad ti anak mau. Oho, patpatyamat. Tapno amom, plastik da dya sila. Idita. Inagaw na ti anak ko kanyak. Ha? Pudno ba? Kita ama, imbes asyak ti pangtangtadan ni Randy iti birok na. Saanan ta iti dayjay matan asyila. May kadwa aklaangan iti anak ko, Mariminda. Iso ama surunak talaga. Ha? Basol day ta asyila ti amin. Basol na. Ay sos, talaga adi kag pampanunaw idita. Adan asawa jay anak mo. Iso a natural laan nga ison ti magigam iti swildo na. Di ka kaagyaman, tauray kaskasan o kaik-ikan nakalatamad iti kwartam. Wan angam saanan asyak ti priority na maray. Saan akas idi awan pay day ta sila. Siyak amin ti pangyawatan na iti amin amat gadan na. Iso anasken amayadayok ti anak ko iti day ta babae. Kasadum ko mga aramidan dayta, katagasawa da nga rudan. Ay basta, aramidak amin akabaulak tapno agsinada. Dayta titandaanam minda. Amom ka di ang nakasaritak ni nanang ko itay, Manong Randy? Ay gat nasahat ano kasta, Ara. Kat kung stadangay ka numatan ni Pilipinas. Nasaya at damat ka no, Manong. Iso na laang, ka na istoryan na saan pa'y gaya mga okay ni nanang mo kan ti asawang. Ha? Parparigatan ka numot ni Nana Edita ni Sheila. Kan impang tana kanupay ang mga rami da ito iti pamuspusan. Tapno pag sinaan da kayong agasawa. Anya. Ang awan mo timbagbaga ni Sheila kasta kanya. Uwin ta saan mat nga rod apulungera ni Manang Sheila. Nakasingsingpet mat ngamin ti asawa, Manong. Bilibak nga rod iti kinapasensyosa na. Nalabit adi na kan kayat pa'y nga ikan iti sakit ti ulo. Iso adinan imbagbaga. Kasi matasawa. Gusto pa'y kati ko na. Kaslad na ngamin sa baling agparparik na kanya. Ket, anya ti planong ita, Manong Randy? Nas ka na makasaritak ni Nana. Kastamot ng tasawa. Pagkaking kwa na, nupudnot inamwak. Sana mabaling agnanahayo na kasadyay ti sitwasyon da. Wan amanong, husto day taan na panunot mo. Kasaritam idaadwa. Angam tanangam ti makisarita iti inam, ha? Laglagi pa mga inamlat ta day jay, Manong. Ay, dak man na muna apiakas dyan ni Nanang. Aon pa'y nagustuhan na kadagiti nagbali na nobyak. Nga uri ni Sheila nga asawa ko. Kahit napailangan nga iyadayo kanyak. Gapo siguro ta nasapaan na balo. Sakit agmay may sakapay nga anak. Mabutang siguro, ang mga nupanawam nga agmay may sa. Iso akas di titrato na iti asawam. Ne, apa yun nanay dita? Naganano kayo? Ganda rin sana may drawing tirupa yung kapit kasta lang ayo, nana. Hay, talagang agburburak ti darak, Rigor. Agburburak ti darak iti dayjay a babae. Mahay-hay bladak sa adi na oras. Ha, suron kaun. Happy kami na yan, nana. Anya tinapasamak. Kala sino ang babae didakdak kamatin niya ya? Sino kumapay ngay? Jay manugang ko Iso talaga ya makasta tilangayo si mo. Kapugaya may timanukan niya. Wan, gapukan ko Iso nga imadayumatan tirik na ti anak ko kanyak. Iso adyak to pulos mapakawan day ti asila. Saan apulos? Talagang sagit na tumukno sa dilangit. Tiguray yung timanugang yun, nana. Ay talaga Iso nga imayak ditoy. Taday paramid ko ken ka, Rigor. Ay, lalo, nana. Basta kumita akong Katun alangan mat. Siya ti makama. Anya talamidak, nana. Simple lang ti aramidem, Rigor. Agpamarang ka nga agar-aram ken ni Sheila. Iti kasta, adda maipulong ko ken ni Rande.
Naitalang ka dinala. Basic! Inton bigat mat lang. Karugya kung di paparami niyo. Iso na lang takasapulak ti down payment. Aha. Adoy. Ah! 500 pesos lang. Ninalay dito mat. At tayo ako kurang na ito. Nayunak tua, inton maaramid mo, ti ipaparamid ka. Ay, sana mabalin na. 50% tinawad-tawad ka down payment. Kadaaday patrabaho na kanya. 10,000 ti kabuuan na bayan mo kanya. Isurumbang na lang. Ang 5,000 mat kuma, ti down payment mo ita kanya. Anya, nagninamatan. Ikit wala. Abay, just. Ay, apay, awan lat bawas na matan, rigor. Awanan na. Di kagdalag ta surbol mat. Di kayat ko sa wan. Siguradong agbaligi kayo iti kayat yo pasamak. Onya, kayat yo, wala saan. Kayat ko. Sige, tagawid akbay. Agsubli akmatla ang adagaws. Mangalak lang iti kwartay di balay. Urayam ti panagsublik, rigor. Sila, balansan ko! Sila! Oh, Tata Puldo, da kayo matgayam. Apay ka di. Ni Edita, intaray da ito ospital. Anya, Ay, angam, apay tata. Anya tinapasamak ka ni Nanang. sigom ka na kita nakakita. Agdardaras ka na ang nagbalasew. Isuan na dong par. Kitidakas, intarayan tinakapadong parking kuana. Diyos ko. Sa dino ti ayan ka. Oo, di kay pa'y unay agkut-kut ni. Ang mga numakapadagas kada kayo. Adda kayo dito yung ospital, Nanang. Na-aksidente kayo. Naimbaglaangan. Taada-adagos nakakita kada kayo. Iso nga intaray da kayo matadagos dito yung ospital. Timaray nga minti nakadungpar kada kayo. Uwan, malagip kunti amin. Gapo iti panagdardaras ko ang makaawid. Dinardaras ko mat tinagbalasew. Kadyak nakita adagos nga dagayam lugan iti masikikak. Kat, kumusta tirik na yun, Nanang? Nagsakit, intero abagik. Sigun ka dagiti doktor amang tamtaming ka na kayo. Ang mga no medyo mabayagan ka no sa kayo makapagnamanan. Anya? Saan? Apay ang napasabag tikas na kanyak. Apay. Oh, maladingit na unay tikas sa napasamak ni Nanang. No kaano nga awanak dita. Isumat ti pan nakaksidente na. Kasimat numabayag pa saan to makapagnamanan. Di ka madanagan lakay. Jak baybayan ni Nanang. Ikarik nga ramidag amin akabaulak ang mga iwan kan kuana. Nagyamanak bakit? Kay tilikudan ti amin ang madiatrato na ken ka. Nagsayaat ka latakin kuana. Ha? Di ka naglibak bagay. Uray di mo ibaga kanyak. Amok ti mapaspasamak di tabalay. Randy. Inistorya amin ni Ara kanyak. Ni Ara? Kunam? Wen bakit? Di mo't naibagak idengken ka. Amay may sa akumpanya ti ayan mi titoy. Uwan, lakay. Malagip kon. Naistorya ka nun ni Nana Minda ni Ara. Ti sana nasaya at trato ni Nanang ken ka. Isuan amuak bakat. Ala, bayamon lakay. Lipatan tayon tinapalabas. Kasapulan ni Nanang timang tulong itaken kuana. Asino ako kumamat nga tapno mangipaidam iti dayta. Nakasaysayaat ka talaga, Sheila. Sapay ko ma, tamakita mo ni Nanang dayta akinasayaat mo. Kat aklunan kin ipatig na kamutten, kas manugang na.
Kumusta ka, Mari Edita? Daytoy, kaslaak nakakulong iti daytoy dipilid a pagtugawan, Mare. Sana balay, tama kapag nakantumat laang. Isuna laang taanusam Ngamain, talaga medyo mabayagan pa'y siguro. Masapol nga may agpa-therapy ka pa'y. Ay, apay anapasamak ti kastoy kanyak, Mare. Awan mo't madingar aramida ka. Panagkunak ket si kamet laang ti makasungbat kadagita sa ludsud mau Maray. Mare Minda. Mas daawak laang Maray. Ngamen, sigaw kadagiti nakakita ken ka. Nakita da ka kano naggapaw iti balay ni Rigaur. Apay, anya ti made nga inaramid mo iti balay dayjay a taaw Dayjay siguro ngagpaiso ti makagapo. No apay kastoy ti mapaspasama kita kanya. Gapo iti daka sa panggapo iti padak a tao. Dinusanak ti Diyos. Nay, anya ti kayat mo asawan Mari Edita. Adayta, nalpas kayon a pinadigusan nanang. Nakasukat kayo matan. Agbati kayo pa'y dito'y tamapanak ijay kusina. Agluto ak iti pangaldawan tayo. Sheila, agyaman akon. Nanang? Itilikudan ti madingay nararamid ko kan ka. Saan ka nagbaliw? Nasaya at lata ti tratom kanyak. Katita, pagsirsirbian nakpayan ka po iti kastoya kasasaan ko. Kinapudno na, nanang. Kayat ko ngamin nga akseptaran kan ipatagda ko mamatan. Kayat ko amarik na kan mapadaasan ti pamatag ti maysa nga ina. Sheila. Awan rin ba nga pagdanagan niyo? Ngamin, amin nga inararamid yo kanyak. Jak imbagbaga ka ni Randy. Nakasaysaya at ka talaga, Sheila. Katsapay ko maata mapakawan na ak. Gapo ka nagiti saan anasayaan ngay nararamid ko iti kalabas. Kasta matan iti madiaplano kan ka. Nga iso ti makagapo no apay na aksidente ak. Pakawanan na ko anak. Inawagan dak iti anak. Kayat ka di asawon dayta. Uwan, Sheila. Awaten kan kas manukang. Kat ayatan kan ipatagkamatan kas pudpudno nga anak ko. Ay na, agyaman ako na inana. Sheila, anak ko. Kamaudyanan na. Nasumbatan matlaangan tinabayagan nga ikarkaranak ko. Agyaman ako na inanang. Agyaman ako na Diyos ko. Agyaman ako na. Ita, Miss F, nagforgodan ti kakaiso ng anak ko. Adadwa nga anak da ka ni Sheila. Dadakkelan dagiti apo ko kat kaasi ti Diyos. Ininot ang nagsubli iti sigod ti panagnak agingga ang nagimbagak. Siyak nga rod ti ad-ada amangas asikaso kadagiti apukok ita. Ket manipod idi nagbalin kami metten anasinged ken ni Sheila. Pagbababawyak amin an aramid ko kenkwana. Ket pagyamanak unay ti Dios. Ngamin inpaayan nakpay iti may kadua agundaway tapno masulnitak dagiti nagkurangak. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Edita. Ken ka pagayam, Edita. Nuapay met ngamin ano maminsan, masapol a masaktan tayo pay. Masapol nga adapay dakes a mapasamak kada tayo sa tayon to makaamiris. Banag asaan ko maarumbang.
Nuan yaman dagiti ammo tayo adakas saan tayo kuman nga aramidan. Iti kasta saan to nga agballatek kada tayo ti dakas nga aramid tayo. Alakastan pagayam idita ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo. Alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.